बतझरनि थंसि आमथला गोदान गामि खाथियाव सासे हिन्जावखौ खर'आव दाननानै गालांदों। दिनैनि 1:45 रिंगायाव बिटिआर क'क्राझार जिल्लानि बतझर महकुमानि बगरिबारि पुलिस थानानि थंसिनि गाथिनि गोदान गामि उनथिंजाय गुदु हाग्रानि गेजेराव सासे हिन्जावनि खर'आव दाननानै गालांनाय मिन्थिनो मोननाय जादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला महामाया खामार गामिनि थागिबि समिदा खातुन 24 बोसोर बैसोनि फिसाय जहिरुल इस्लामजों लोगोआव बन दाननो थांदोंमोन। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला जहिरुल इस्लामा न'आव खारबोनानै खबर होनायनि उनाव जहिरुल इस्लामनि बिमाया खारनानै बे खर'आव दाननानै गालांजानाय थासारियाव बोखांनो हायो। लोगो लोगो बगरिबारि पुलिस थानानि गोजौ थाखोनि रमेश चन्द्र रय आरो टिपकाय थानानि सादन सरकारा जाथायसालियाव नुजाहैनानै हिन्जावनि सेन्देल साइकेल गंसे बोखांनानै थानायाव लाबोदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जायो। बे सासे गथ'नि बिमाखौ सोर खर'आव दाननानै गालांखो बियो पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो गासिबो खोथाया सोराङाव फैगोन। दा मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावा देहा फाहामसालियाव जोबथा हांबोबाय अदेबानि थैबाय होननानै पुलिसनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। আহিলে আমার কই আমি এরম দিনকা কইছে আমি মারছি তো আমার বউ আমার পাশে দৌড় দিল না নাই আমি আর দিশা পাই নাই ভাই আমি আইরে ডাইরেক্ট আমি আধা ঘন্টা নাগলা এটা বইয়া আমি কই আমার বউটা কুড়ে বেনি গেল আমি দেখা লাগবে আমার বউটারে আমি আধা ঘন্টা বউনে কই যাইতেছো আমি এখন এর বই হইছি এই জায়গায় না বউনে কই যাইতেছো তুমি আমি পাহাড়ে মানে খুরি নিয়ে নেছি বললাম ভাত খাওয়া খুরি নাই বাড়ি কই তোমার খরাগান আমার বাড়ি খামারে নাম কি আমার নাম জহিরুল ইসলাম। কি করছে বউটারে কি করছে আমি দেখি নাই গিয়া তারপরে এখন কি দেখলা আমি তাও দেখিনি আমি পেরেন্টস ওটাই দিকে আমি দেখতে গেলাম আমি ওই দেখি নাই গিয়ে আমি এটাই পড়ে গেছি গা এরিয়া কালা কাপড় বান্ধা আছে না केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सास्नि फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।